say and some phobia wakika about cheddar no mihu na sabe cheddar na busia asem is my concern cheddar busia enu ne adi bugana ene ka president ko mo ba nyina ka impeach yomo o kwa me cheddar manson kese eda wo busia nkramu ntimi ensolve enwieye bedi akofa mi asem kese eda wo kramu ntimi enka enwieye nipa boni sema wudi di wo unuanom o papa ma nipa boni sema wudi di wo mo enya asem ketwa o papa ma no mo ye 27 so I say ensem bia wo buru akwa sensem no okofa wa hin o catch that you see these are what we call paid bloggers here tuom ka say they should discredit the guy because omhwe say dia chada e corner omo hwe ye be kakra no omunya nan emfancy this time round yenjimi bi this time round Ghana for yenjimi Ghana for ni bi sorry na kwame bi di akon ye kromfo or ye scammer ye wo evident you will say me del obi biara wo say wo evidence na kwame bi di akon ye scam na kwame bi di akon ye for na wan fasa evidence na ma na wo behwe ama Ghana for se bi yakosɛ ya daje akoto aba ama na kwame bi di akon na wa branke betumi asɛ ya daje akoto ma akua donko yakoto ma obi foforo na wo tena ho ama Ghana for be decided ye hyebre akwa na kwame be di akon na wo so ye kromfo no ensa na wo tena ho ama easy e di Ghana for sika a print ballot amwa brand na kwame be di akon picture wo so na wo de wano kekete internet na wo ntimi anko police station ankwa me ye nyi na kwame be di akon free ballot no so wo sa nipa no wo ye bammofo. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Mawaka baba Xposed GH pa FM Ben Bros. O subscribe ya subscribe ma me de me tum pe na BBS. Ene de media sem na nam guy be a friend of Captain Caesar or whoever it is. Just say and some phobia wakika about cheddar no mihu na sabe cheddar na busia asem is my concern cheddar busia enu ne adi bugana ene ka president ko mo ba nyina ka impeach yomo so I say ensem bia wo buru akwa sensem no okofa wa hin o catch that you see these are what we call paid bloggers here tuom ka say they should discredit the guy because omhwe say dia chada e corner omo hwe ye be kakra no omunya nan emfancy na ensem no na me pese me boba mebo eti before me cheche mu no yenkoni enkotie ensem a omo kan ye ba ye beto aso o kwa me cheddar manson kese eda wo busuam nkramu ntimi ensolve enwieye bedi akofa mi asem kese eda wo kramu ntimi enka enwieye nipa boni sema wudi di wo unuanom o papa ma nipa boni sema wudi di wo mo enya asem ketwa o papa ma no mo ye 27 emu 5 pe o ma me mane nko na japade no mo je boss o ma me kura no SK bedi aku eja no SKB dia ku ye de eja wo maame but ejapade ne baye no mo side ana bedi because kwaku bedi akon obra panini ebra na papa yare eda pelempe 1998 me saka bibi e kwantwere me ni abre pa this time because me ma on for settings no enku Ghana for me ma on for settings no enku Ghana for o papa yale 1998 eda them 2 years oh 2000 picture ya that's you ye ni bi pictures unyanom o papa mani bi ene wo ma me mani bi o papa ye kura kwamchere wantimi ensiase na wo London ya twotum unyakudo obanya se bini unyakudo meboa mo fa ne nkoto estate no airport amasa unyanom enkura 27 emu 5 pe ana kwamchere edi de because omo ya o ma me ma ana japade no akodi kwaku bedi akon ana mode be Ghana settings ebebe mampani adi na ukron onye ofie die yie na obeya bonten so for dia amayen charity begins at home. What do you mean, man? Charity begins at home. You understand what I mean? One ofie die ye be de na abonten so for yeso so no ye feel what me ye untimi ofie to kwa da ho unyanum ensu na bia unyanum ankasa ma me ma uma me ma your friends say qualis anti qualis ne ma omo ye 5
me bo kwam che da na ye ka chire ema mienu na dikan do dikan ya adwo akonadu do to so ye na ma bedi akon kwaku bedi akon obra panyo na dikan na kudwo no oboko ke no onso aba ansa na wo kwam che da wo na otwato tie nkomo na me wudi no kwam che nti ensema American me the fact ana ye kasa eyeme ya se obi a wo bepe mampani adi na Ghana ya fi ejidie ni na enhye wo mu kwam che da na unuanum o papa japade o papa sika o jam honum mo afani ni na kantan so ss ka no de pepe mampani adi abra unua kom de unua o ya boa abra unua da bontin won kran kwamche o ya boa adenya o yem papa what do you mean kwamche what do you mean SMKC da media ko family kwamche untimi kan wiye captain says I am giving you evidence and proof say untimi kan wiye Unia kudo boko ke de what me de da kwakotena airport estate ade yo ma me ba ti akokọ me ho meti e ko so owo abusuam o bepe mampani adi ko ujimi wo ho Ghana for na jimi masa I am come to deal with you massively I just say way of fear die ye ansa na me media tum say Ghana for endi wundi ti enkom na me wudi no kwantara I just say why you fear die ye ansa na wo media tum say Ghana for endi wundi cause o fear e tanta ho boa unianum kwamche da o papa maye 27 boa mo aso akotie bi amen ewiase bisa ho se amemo na yebu anase ye hwehwe nipa abrabom. I'm surprised because some hwesenia ewiase ko ene senia oman ne ko na sabi obra yebo ma asemo ya captain Caesar unka no it will it bring food on my table. Now unim in California ma ye unim yewura kufuado unim mahama unim baomia their past. Every time I say these are paid bloggers ya catch up say come and discredit Nana Kwambedi akoba bo wan fa because unim bi omo hwe petente kema senior ade na rise no omo hwe ye pa ejabetom na tom kura wie senior ye body Nana Kwambedi akoso a baby obekwa sabi okọ UK sabi etichu for ka say na papa we kura ya hon no eno na atom atesasa o sajere a wo moka because in some guy in Ekano yes abi anim send papa 27 children what 30 children it's none of my business me fanya hwe ni ehia me ne se sabe metimi atua me bills metimi ama me mako school senior me did 3 square meals a day enyo obi abusua ene hia me no we no na another man from UK was say so what unim say we scam afani court me amaka say scam we dey anka pese me bi ye go ti ono nsomra. This time round, Jimmy Bio. This time round, Ghana for Jimmy Bio. Ghana for ni be sorry. Anna Nana Kwame be dia kon ye cromfo or ye scammer. Ye were evident. You will say, me del obi biara will say. Owo evidence. Nana Kwame be dia kon ye scammer. Nana Kwame be dia kon ye cromfo. Now one fasa evidence na ma. Na wo behwe ama Ghana for sebi yakọ say ya daje. Akoto aba. Ama Nana Kwame bedi akon na wa branke betimi asa ya daje akoto ma akua donko yakoto ma obi foforo na wo tena ho ama Ghana fo be decided ye hyebre akwa Nana Kwame bedi akon na wo so ye kromfo no ensa na wo tena ho ama isi e di Ghana fo sika a print ballot amwa bra Nana Kwame bedi akon picture wo so na wo de wano kekete internet na wo ntimi anko police station ankwa me yin Nana Kwame bedi akon free ballot no so wo sa nipa no wo ye bammofo wo sa nipa no esese ye chiwoto oni ye twawuturu mu ma ye weird one firing squad edi entia efrisa wa bogana bro mo so dia ye Nana Kwame bedi akon ye nimu no ye ne Nana ete London ye ne Nana yi yeti ye ne ne club ye ne Nana enom nsa wagimienti no you could not identify the opportunity e won nsa nom na na ne enom nim no enu ntia ne Nana Kwame bedi akon invest wagimienti woni Nana Kwame bedi akon wo club na se no mo twi ma anase mo gimu feelings no you did not able to identify the time to change. Nana Kwame bedi akon was able to identify the time to change enti no me ne wo kasa no ene wo invest in entertainment mo woni Nana yes coming wagimienti no you did not identify the time of change, you did not identify the opportunities in scamming ene was scamming waye won so way. What the hell? Ana mukasa.
Utimi hwe wo bi okasa je abusua. Let me tell you which no kwadu an in America and Ghana for 5 weeks for us to make a decision for the next 5 years. Mama yen jai and then me evidence and so evidence untimi fan command Supreme Court em yin na kwame bedi akwadi untimi me yen che no mama yen che na kwame bedi akon no free ballot ne so na Ghana for hu se there be this time round no enye kwase bia na yekoto abama no. I am daring everyone. Says so what the evidence ba me doctor na kwame bedi akon ndi na chibiu efri se ye pe Ghana first dia ye penny papa oba bedi Ghana so enye obi asabi oba bebo oman no na ne enye sanso dia mesra wo se so wo say nipa no jai dia wo ye no wo say nipa no jai na enim guase wo ye just say you are a failure and you are going to fail Ghana because Ghanaians are going to decide on the 7th of December. Ghana for the taxpayers' money and they could print a ballot. Ghana for ko say wo madaji ako gina ho na kwame bedi akon enti se wonim so ye kron for dia mesrewara antempano je hu bibi na Ghana for yense say ya adwenu fi na kwame bedi akon ho me da se obanyansa for na betima se wow nyansa obika because oni bibi yepe atesem ne ye dia yade ya pe we no can say we no can say e ya odwe wan won ti ase after all massa obi life enya me life ena se obetena ho na wo so o scammer na enu ntumi fa court ya pass ni nyina before even ye call for abano meti se nkofo ka eno scammer na scammer no ye japade se de anka me so pese me scam bi scammer we meye bi meye bi papa scammer we de meye ne solid na ya matikra se captain season yes ne so kwasampani ebi sida kwasampa bra yo kwa broche wa mobra o se wiase wo obi a wa mobra no o so obi a bobra wa kwa broche akobobra na nani bre ai se ne ese ne oye nyina e awon ya yeso akwa e mato nkwa no kofa ye ofa mato santi oba Ghana yesi tickets ka kwa ye twa ma no sa na me so mate so se ko bi wasem intime so se me ka bi ai one body pa one menu na bae left back na right back bibia nka ho biem nipa say otimi ka so obi ho asem nipa say otimi ina kwese ni sika kakra sa MPP o say si ama oniti allegedly no is that why you are behaving like this and we are cement ase but I say usi obi a not tawo but the American say the youth we are wide awakening. Hey Captain Caesar say Captain Planet o say hwan ni abeka no enye no ni betie nipa no o evidence I go to court. Na evidence we kwa the evidence obi no abone bra ne maami na no first wife ejapade ankenko wu Captain Caesar ho anase ankenko ho pa na ankenko me de se ne ameka de bia no on the 7 me hwe bekumi hwe ni papa munko obi ti se Captain Caesar mu mboni mu ne enko yanim Xposed pa chef member Bruce pa cho o subscribe bi tum pe na saka manuese. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.